Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mandefa fa bana amitsika anantokatrano, amitsika zay manahaka ity fandahana ty amin'ny fiarabany tahiyatul janna wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nianatsika resaka doa anankiray, vavaka anankiray amin'ny fotoana antsika manana tebiteby, manana asaloha, manana problème maro sambihafa, maro feky zava-tsy mety mandalo amitsika. Fa inona solution tokony ataotsika? Fa tsika mila maefa tombontsika Allah subhanahu wa ta'ala fa manomentsika vahaolana amin'ny zavatra zay mandalo amitsika ao anatin'ny boky masina al-Qur'an. Boky masina al-Qur'an io zany afaka mama problème tsika jiaby. Boky masina al-Qur'an al-Karim, tsy problème jiaby mandalo amin'ny zanak'olombelona ao anatin'ny boky masina al-Qur'an ahitavantsika valiny. Ka Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim, andao enotsika, valaitsika, zanakatsika, ay ostazitsika hoe amaky zany aya zay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم. وذنون نبان توبتك الله سبحانه وتعالى. ذنون يونس عليه السلام. يونس عليه السلام نيا كم عندنا الفيتش نيا بلاس نيسيس ناف يونس عليه السلام زاني نلاتسكندو عمدن ماس مستيشن ما انت ندتساندويز فكانيفا يونس عليه السلام tamn'izy latsakandro amin-dranomasina navy baleine mavinty, baleine azo lazaina fa mavinty nangala izy ndraiky nandeha nao an'iny baleine Yunus alayhi salam. Jerevitsika zany, moa ve tsy problème zavatra zay, moa ve tsy hasaloha zavatra zay, nefa kanefa Yunus alayhi salam nateliny baleine iny ne tsy naty, izy velona aty mikibony baleine iny. Mba anganatsika sahantsena kely hoe ohatsy atsika tamin'ny situation mpaminany Yunus alayhi salam, moa ve tsika manana espoir atsika aty mikibony baleine? Iny zavatra tsaotsika, tsika mikaiky vondreo saka koa le situation tsika amin'io. Fa kanefa Yunus alayhi salam tao anaty mikibony baleine, boko tsy vitan'izay baleine koa mandeha amin'ny profondeur ambanimasina ihany koa, dikan'izany tsy vitan'izay koa andro mbo halina ambandro. Haizina anankitelo zay nisy Yunus alayhi salam. Haizina vanalohany izy taty mikibony baleine tao tsisy jio na hazavana tao. Haizina fahalohany mbola tafijiky zany Yunus alayhi salam aty profondeur ranomasina agny aty mikibony baleine zany. Haizina fahatelo zany hoe andro koa zany haly. Jevotsika amizay zany le situation anankitelo, haizina anankitelo zany. Haizina vanalohany
antiny kibony baleine io nambandreo situation anankiray hoe tsika le catastrophe zay mandalo amintsika. Haizina faharoa zany hoe atsika tafidika anatin'ny profondeur zany ranomasina zay. Zany mila mambara atsika ka haizina problème tebiteby asaloa jiaby tafidika amizay. Haizina fahatelo zany hoe andro haly zany mambara atsika mbaizina tanteraka. Dikan'izany fiainan'i Yunus alayhi salam azo lazainy ka anatin'ny problème. Fotoana maromaro nijanonan'i Yunus alayhi salam tao anatin'ny kibony baleine zay. Fa kanefa Yunus alayhi salam izy anatin'ny kibony baleine fonazy concentré, izy zany miezaka mangataka am Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny fonazy. De iny zavatra nambayany Yunus alayhi salam zay nivakiny imamtsika to, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta, tsisy andriamanitra afa-tsy anao ya Allah, subhanaka dir aminao ya Allah, inni kuntu min adh-dhalimin, tena marina zany isanao dhalim. Zavatsika iny zavatry io nambara mpamasoislam doan'izay tena Allah subhanahu wa ta'ala doana telo. Voalohany manambara fa hoe le tawhid le fisiany fanokana Allah subhanahu wa ta'ala. Faharoa namidira Allah subhanahu wa ta'ala. Ay fahatelo izy mahatsapa fa zany tena marina zapanao fahotana. De iny nambarany Allah subhanahu wa ta'ala ya Yunus alayhi salam nanao doa zay, nambarany Allah subhanahu wa ta'ala nivaline doany Yunus, ay bako izy nadosiny anatin zany asaloha ampiasaloha izay. Wa kadhalika nunji almu'minin, ay karaha zay koa tolay anavotra zany pino zay. Dia zay pino Allah tsy niteny zay hoe mu'minina wala muttaqina, fa zay no olo pino avotiny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny doa zay. أنا يكنف الصحابة نتني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبأ بمن صلى الله عليه وسلم إذا نتن دوازي نبأ نزا دي بمن صلى الله ديز بكون تن فبي يا رسول الله مو فيزيتش دوان سبيسيال يونس عليه السلام. نبأ بمن صلى الله عليه وسلم تشيا فزن بيمزاش الله متى وكذلك ننجي المؤمنين كازي أتوني ما نبتزن بيمزاي. دي كان يا جماعة دي كان بيانو جاينا فإسكت سكنت بروبليم سكما قد كدومنا لندون زينتون يونس عليه السلام زي يوفالين الله سبحانه وتعالى متسكنا متملازا بي فلان نتشاينا فاندمناكا فلان نمبروميس زايز من يتسكزاف تشامناكا يتسمين شتين فكنيف الله سبحانه وتعالى زملازي وكذلك ننجي المؤمنين تنماينا كايوكوتوني مانو بتشابينو دي كان الله تشمفاد كمزيف nino amfanam-patenaninatsika zany tsy mivadika amin'ny zavatra zay. Fa Allah zany teny omenatsika zavatra zay io omenatsika. Ohatra tsika mandalo problème, mandalo tebiteby, mandalo asaloha, ampodena betsika tsy magnino 100 fois, tsy manatiny sujudi, atsika magataka amin'ny Allah hoe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Wallah tena mahin fa hoe fa io Allah subhanahu wa ta'ala mamaldoantsika. Say Allah zany me promesse Allah tsy mivadika amin'ny promesse zay nameny zay, fa tsika mila fotsika mifantoka amin'ny doa zay fa io valiny Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'ny manaraka indray, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.